Ayo serang, gue ada ulti nih. You have been slain. Elah, pada kemana sih? Masa gue doang si Lilian yang maju? Kalau bener sih. Sorry Ben, HP gue nge-lag. Elah, alasan aja lu. Ya udah kalau lu nggak percaya mah. Lu mau kemana, Le? Mau balik gue Ben. Gamenya aja belum kelar udah mau balik aja lu. Males gue kalau teman udah nggak percaya. Ya ilah, gitu aja ngambek. Sorry Le. Gue percaya sama lu kok. Ayo main lagi. Beneran? Ya bener. Ya udah gas. Ben, Lord Ben, retri lu ada kan? Ada, selalu aja, Le. Gua halangin musuh nih Ben, buruan Ben. Oke, sedikit lagi. Buruan Ben, udah mau mati gua Ben. Ya. The enemy has slain Lord. Ya aku nggak dapet Ben. Ya lu gimana sih bukan halangin jungler musuh? Kamil kan jadinya. Buset dari tadi gua halangin. Lu aja yang lama. Gak beres lu. Kocak. Main banyak bacot nyalain orang mulu. Ngelord kayak bekicut masih nyalain gua lu. Bodoh males gua sama temen gak bisa main kayak lu. Kalau mau ngatain minimal retri jangan Indomaret lah dek.